Sang Prabu Waturenggo aye landune mangkin titiang nyaritaya ngungguin ide Sang Prabu Waturenggo lintang osa maring hati Sang Prabu Waturenggo ngepungikeun mapuarosa ring sajeroning ati idani rawaring rikalaning rasayang ring sajeroning manah idane mapuareraris ane mangkin rauh ide iri kering genah pasebahan iringan pada yado sepengrauh ide Sang Prabu kagenah paseban wantah kairing antuk mahopati idani nendan puro matur sami uni kenaler uning ayang titiang ring sejeroning genah pasebane punika rita kale ide Sang Prabu rauh tur maning nenten wenten jakadi rasus ane purun mbabaos dawuh ge punika wonten pada rezang nato samuarin permangkin raris panjak idane makesami mepuarung rita kale nyingak muin suwawan ide Sang Prabu natan pena Sang Hyang Surya tanpa tejo sapemedal ide Sang Prabu kalene punika yen teu inergamayang titiang sekadi surya tanpa tejo mungguing sebang idani anjir ida muas are
baris nemangkin uning ayang titia mina kadi ide sang Prabu ngetelan paucana marep tekaning panjang idani ya. Paman emang kejam iyan munguing pawacanan ide sang Prabu pamekas marep tekaning Mahapati idane uduh paman aja ya. bawas nira padingakan jani kini tuh yang paman melahan pesah miragi yang buat pamunyin gelah itu yang paman abang sareng sami sumangnya presiden yang paman weruh tekaning gelah tuh lamun jani tuh kemawinan kadir asu syarat gelah tekaning paman aja kerja osa nira madingakan orat jati aduh tuh gelah lamun jani tuh yang paman kadirasosah rita kalut tuh miragi ordo sane mulu saja sujati dengan paman dadang yang sedap nyumbungan raga Bang prasido paman ajak kerja urup tekaning kayun gelah nejani singgah dolen tuh orti ne mulu kapiragi ban gelah tuh ada ide dangyang tenyen setatu kadirasu nyomongan raga ini nyapa aku kadir dadian kaki tuh yang buat orti tuh yang kekena baru gelah dengan paman peh kadirase nyapu kadiaku sholat ide nih kocap warah swarga kaliwat angkuh yang kapinah banggelah tuh manut ring sejeroning ngorti tuh kocap ragan itu weruh tekaning swarga lugu lintang selam daging sastra len tekaning coconan yang paman ada orti tuh ide sang maraga wiku telam ring sekancaning kande sastra ngarti osang
payun mami sawireh kakitu yang buat ortisane kapiragi ban gelah tuh kemapuar kena gelah tuh osak tuh lamun jadi paman aja bekerja napi naga keng apa medayo jani ngejani gelah mapangitih tekaning paman aja mekejang sawireh kakitu yang buat orti nih kapiragi bangelah dulungin gelah nih jani ken caran tuh ngai dayo upaya tuh nyen paman